Tukhumale egameni likaJesu. Thank you Lord. Asithathe ithuba bazalwane sibingelele obaba, sibingelele omama. Sibingelele abantu abasha egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Haleluya. Ngiyacela bazalwane sizama ukusondela sithi indlela esihleli ngayo cishe ithi ukusiphika kancane bazalwane, mhlambe siyafule nje siwenze ulingani line wethu, mhlambe nabangapha basondele babe ngapha egameni likaJesu. Thank you Lord. Abanye baqala kulendlela bayithola Ingumncingo abanye badlulela, abanye baqali indlela entsha. Silungisele mfowethu usihlalisele kahle abazalwane, siyacela egameni likaJesu. Abanye baqala lendlela bayithola abazalwane sixolisele ubaba uNdabezitha namhlanje bazalwane akekho nathi ngenxa ye meeting bazalwane ese head office. Siyakhumbula ukuthi izolo bazalwane meqeda uministration bekufanele ukuthi aphuthume airport bazalwane ubephikelele khona head office. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sibonga abazalwane bethu mhlamba abaqalayo kuba kwenye nathi kulezi inkonzo bazalwane. Sibonge nangumfowethu lapha uNdabezitha eqhamuka enkanini egameni likaJesu. Haleluya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nabazalwane mhlambe ke abaqalayo kuba khona kulezi inkonzo. Sibonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Amen. Kufishane ke kwami bazalwane kuba ngizothula umkhonzekazi kaThixo uNkulunkulu azomsebenzisa namhlanje egameni likaKristu uJesu. Haleluya. Namhlanje bazalwane sinomama uMH Baqwa osuka kwilocal yase Lamontville AOG bazalwane eDurban. Amen. Uyasetshenziswa ke bazalwane uNkulunkulu kakhulu ezinkonzweni ezahlukahlukene. She is a prophetic teacher of the word of God. So ke namhlanje bazalwane silindele uNkulunkulu ukuthi akhulume nathi. Siyazi ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu meqala nje efula umlomo akakhulumi nathi kodwa ukhuluma nami. Siyayipersonalize sibhekisa kithi ukuthi uNkulunkulu bewuvula umlomo nje kumi mina phambi kaNkulunkulu, mekhuluma uNkulunkulu ubhekise kimi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngiyacela sihlonipheni kakhulu umkhonzikazi kaThixo ukuthi sime ngenyawo egameni likaJesu esasuka eza ngapha ngaphambili in Jesus name. Ngobe gezela Jesu ngobe gezela
siyabonga Nkosi mandala yena kholashi yandala funda munkala yena shikandala yena. We worship you. Ungunkulunkulu wa unkulunkulu. Asimbonanga onjengawe. Akasoza bekho. Akazanga bekho. Ungoqala nokugqibela. Wawukhona umhlaba ongeka bikho. Mantha yeshikhandalam. Bayete Nkosi. Bayete wesimakade. Bayete qhawe lethu. Mura yena shikhandala yena. Ihena lishi khandala yena. Bayete simakade. Bayete qhawe lokulwa. Bayete wena ngathi awukho kanti ukhona. Wena uyinzulu yemfihlakalo. Wena uyinzulu yesimanga. Uyigagamsha. Qhawe lokulwa. Bayete Nkosi. Mura yena. Khantala yena. Shikhantala yena. Mura yena lali yena. Baba, iyakudumisa inhliziyo yethu, iyaphaphata, ithi kubo bonke, akekho njengawe. Ihena liyena, ihena laliyena, phakama mngalo kaJehova. Pagamanga siena la kanti, siena liena, konta liena la siena, muriena kanta. Uinkosi yokudunyiswa, uinkosi yokuphakanyiswa. Baba, ihena lai, ihena liena. Siyakuguqela ungokuguqelwa yena lashiyenta simanga sonkulunkulu uyalulanyelwa idalo akwilanga laphume Mpumalanga alisele igetshe litshone entshonalanga lidukhona owasiyalayo yena lashiyenta. Ihena lashi. Ihena. Phakama Nkosi. Phakama simakade. Phakama. Songamele. Siyahlupha. Asingonganyelwanga. Ubungeke naNkosi uthi funathi uhena liyena. Ubungeke nasimakade ubuqhube nathi kule ndawo. Iyana lashiyena, iyana lakhanti. Egameni likaJesu. Haleluya. Begani kuche
Swengupoli no piwano no piwa ama Jesu nati Jesu nati abanethembe linjalo bayihlambulula mantala yena bonke bathi silindele ukumbona benza into encinci yokuyihlambulula Mayibonke mfana makabonke simakade polise kodata befundisi ngiyazi sayithini lento elanga masimapha glory to Jesus polisi otata befundisi ndibulisa ne leadership yalapha ekhaya ngenhlonipho yonke polisa umama umfundisi nomama abakhulu nabantu abatsha bonke ngegama lika Jesu glory to Jesus ndingumama ubhaqwa ke ndingumaxaba glory to Jesus nami bendinelo themba loba kuzawuvuka izihlobo xa umfundisi engekho sisihlobo sami ndabona umfundisi ukhumalo ukhona notata abadala bakhona hayi kwathi ginqi ngoku ke noko naba babodwanga sikhona izihlobo zami zakwaXaba Nkosi yoxolo mayinsikelele ndagqibela apha ekhaya sinekota kusekho umama uBabaso kudala nalendlu ingekabinje ndiye ndalahleka kade ngijikeleza ndijonge landlu ndiyaziyo Inkosi yoxolo ke mayinsikelele hey bangcwele sizawubhala iexam yokugcina mhlambi ningangeva sizawubhala iexam yokugcina kukho iexam ebhalwa ngoMarch kube khona ebhalwa ngoJune enye ke kuthiwe xa ungenzanga kakuhle nokukhona uSeptember into nayo kukho ke le enzima kaDisemba le ke yona kuthiwa yifinal njengoba silinde uYesu sizobhala final
kukhapha uzawuphinda uthi ndithembe kaJune khona isikhathi xa usele nge-end ye-exam usele Nkosi manisikelele kukhona ke izinto xa kuzawubhalwa ekuye kuthiwe ezi zinto xa kuzawubhalwa njengoba bekufundiswa unyaka wonke kukhona izinto kumele ba ekuye kuthiwe ayikho i-exam ngaphandle kwazo. So ufuneka noba nifunda i-respiratory system ungayilibali, intontonton ungayilibali, kuspotishwe ngoba ayikho i-exam ngaphandle kwazo. Ngoku ke kukhona into umoya kaThixo ibekile wathi ibandla, the universal church, maliqaphele izinto zale exam yokugcina esizayibhala. Aniva lento endiyitshoyo. Glory to Jesus. Njengoba singabantu uye wazimention izinto wathi eyokuqala izwi. Izwi engeke ulunge kulento esiyilindile xa uxhomekeke kweli lishunyayelwayo ungenalo elakho ozidlela lona ngoba uligarantile uthe lona liphilile. Now ukuhamba unqombotyeka uye enkonzweni ushiya into ephilile. Aniva lento endiyitshoyo. Suyofuna ethethwa ngumfundisi awuzulunga kule exam. Le exam ifuna abantu abalistadishe bathi bakugqiba ukulistadisha balenze. Uthi ke lona xa ulenza akulula. Inkosi Jesu. Mani. Nkosi yami isikhathi sawuphela. Izwi sizawukhuluma ngalo make mention ezi zinto. Utheke yizwi ngoba kwayena ukwenza izinto ozibonayo wenza ngalo. Lona likwazi ukwenza izinto ezikhona ezingekhoyo zibekho ngoba linguye. Uligarantile ke. Hayi manje kuthetha ngalo bethuna ndithini. Manike ndizimenshine manje ezi zinto. Utikele ilizwi wathi into yesibini prayer. Wathi ke into yesithathu ukuthi so uye wathandaza uphinde ungadli uthandaza. Ibacon and egg isekhona efrijini ungayidli. Ngamanye amazwi ezi zinto ekufune kuqiniseke ngazo yizwi, kuthandaza. Inamaxhantela ke sawuthetha ngawo kukuzila ukudla. Wathi ke eyesine kufuneka ungalenzi iphutha lokungabikho spirit filled. Funeka ugcwaliswe ngoba
xa ungcwaliswanga awuzuba namandla nawokufundiswa, awuzuba namandla nawokuxolela. Umuntu owenza lonto ongamandla kulomuntu ekuthiwa ngumoya ongcwele. So yinto yesine kumele ukuthi xa sizongena kule exam yokubuya kaYesu ube ushongayo ukuthi ungumuntu ogcwaliswayo ngamandla. Nkosi Jesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Kani ndiphinxiwa ndihlale apha. Glory to Jesus, ndiyazicelela. Hallelujah. Uthi ke enye into nizibale funa nizibale. Uthi ke enye yilento ekuthiwa yifaith, ukholo. Ngoba yona yispoon. Lento ethethwe ezwini uyikha kanjani ize kuwe ngaphandle kokukholwa? Iyaphaka. Aniva lento engiyishoyo. Sizoyichaza. Wathi enye into glory to Jesus, i-repentance. Abantu ke abathi silinde uJesu mabaqiniseke nansi syllabus yabantu abalinde. Abantu abalinde uJesu bakufuneka balidlizwe balenze. Kufuneka bathandaze. Kufuneka bathandaze ngesinye isikhathi bezile ukudla. Funeka ababantu banbe nokholo. Ngoba inkosi Jesu. Kufuneka laba bantu sithe bathini futhi nasesichilo funeka i-repentance. Abazalwana ke bacinga uba ukuphenduka kokwabantu abangasindiswanga. Umhlabelela uthi bonke abanethemba elinjalo bayayihlambulula. Uzihlambulule and 10 thatha i-roundabout 10. Thi ndiye ndaphazama ndajonga ngapha kanti bekumele uba ndijonge ngapha. Suzihlambulula uphinde ucontinue. Asinaxesha. Glory to Jesus. Kodwa ke masibuyeke. Ngenxa yento yexesha make sithethe ngale esingayo, ukuthandaza nokuzela ukudla. Ndiye ndithi ke ukuthandaza kunetwin, iwele lalo. Iwele lokuzila lokuthandaza cha izwi. Ngoba umthandazo without the word awuna substance. Yingakho namadimone ayakwazi ukuhandicapa awuqwile in the atmosphere. Ayawuva lo mthandazo awunasisindo. Isisindo in your prayer yenziwa izwi. Uthi xa ithetha ngalo uJeremiah uthi lona lihlekeza amadwala linjengesanto. Ubona kwaqalwa i-prayer groups
sine-intercession group kodwa zaphinde zaphela. Lo ukhulumayo Mtungwa uthi kum zipheliswe kukuthi bathandaze bashiya izwi. Angeke umthandazo enupractice ufike ndawo without the word. Uthi xa ekhuluma ngalo uPaul uthi lona lilungela ukufundisa, lilungela ukukhuza. Uzawuba ngumthandazi onjani ongakhuzwa? Awukhuzwa. Mamelani bazalwana. Glory to Jesus. Umthandazo nezwi zi-twins. Suzahlula. Yingakho ngoku kwakuzonyulwa abantu abazoyoseva ematafuleni. Athi la madoda, hayi makonyulwe apha. Zabekwa iqualities kodwa ngoba thina kukufuneka singayishiyi izwi nomthandazo. Sijonga kumaqhawe sendulo ukuthi aphumelele kanjani le exam, ukuthi akazange athi hayi naku sekufuna ochelate abe nguchelate. Wathi cha kusekhona endikufundayo, ndisebhizi lizwi nomthandazo. Sebhizi ngoba ayikho i-exam kachelate. I-exam esiyijongile, glory to Jesus, yile Nkosi edimanda ukuthi ikholwa ligcwale ike yizwi. Angagcwali nje amavesi kodwa lenze. Mamela, uthi maMundlunkulu umoya ongcwele kimi, uthi xa nithandaza sube uThixo ezowenza ibandla ukuthi libe ngcono in terms of quality. Utsho kanjani Khila? Matthew 6 verse 8. Ungumthandazi, umuntu othandazayo akawujoyini umthandazo. Umthandazo awuyo political party. Umthandazo uyayinikela ngoba kukhona igest yasemthandazweni, umoya ongcwele. Glory to Jesus. Funa kube yimember umoya ongcwele athikishe iregister. Uyinikele emthandazweni. Funda lento. Chapter 6 verse 8. Mamela mntu waseshowe. Abantu kule verse sifunde kuyo yichapter lena apho Yesu afundisa ibandla iskill sokuthandaza. Chapter 6 Matthew. Uzothi apha ku verse 8 sebachazele yonke into. Uthi ke njengoba sendinixelele yonke lento ngomthandazo, injongo yami ayaniva. Uma ungumthandazi, ungumntu athi umoya ongcwele ndikukhuphe ecaweni, usecaweni. Abantu abathandazayo
abafundayo banjengembiliso. Manthala yena uthi funda le vesi, thetha ngabathandazi. Ngakho ke maningafani nabo. Hayi, kutsho uSimakade sokulunga owayekhona umhlaba ungekabikho. Uthi bathandazi, njengoba nifuna uNkulunkulu, animfuneli problem zenu, nifuneli problem yakhe, ngoba yena ufuna ningafani. Ufuna abantu abadifferent. Abantu becawe bayiphatha iBhayibhile ngoba beya bathandaza ngoba sekuthiwe mamukhuse thandaza. Kanti laba bathi Nkosi Moya oNgcwele sifundise thandaza. Uthi ke kule vesi ndifuna abantu baseshowe behluke. Funda le vesi, funa umntana okukhonza apha e-Assemblies of God, obekhona kufuna uNkulunkulu. Akehluki ngeuniform, akehluki ngokucula siyakudumisa. Manthale yena uthi uNkulunkulu masenze umuntu, uthi masenze umuntu ngokufana nathi, asifuze. Behluka ngoba bafuza uNkulunkulu. Umoya oNgcwele, glory to Jesus, ukithi with the genes zika baba. Ayanizwa manje uma uspirit filled, umoya oNgcwele okugcwalisayo uzothi stir up i-genes zemfuzo nemfano, ngoba awukwazi ukuba ngumuntu owehlelwa ngamandla ungalifundiswe. Lalela, umoya oNgcwele waits for the word. Xa lingekho izwi akananto angayisebenza. Khumbula mnye nolizwi thathwe nguThixo yedwa. Ubona lento simehlula sithi ngumoya oNgcwele. Aniva lento engiyishoyo. Manje umoya oNgcwele xa esebenza ekholweni ulinda ukuthi izwi likhona lingakanani, ngoba usebenza ngezwi elikuwe. Xa lingekho izwi uba spiritual. Ngoba yikho isubstance. Umoya oNgcwele njengoba egcwele kuwe akananto yokusebenza. Khumbula yena ungamandla, usisteamroller behind the word. Izwi elililikhuni ukulenza ufika kunika amandla okulenza. Manje xa lingekho yingakho yonke into uthi iyakohlula.
abantu baseshowe angaba nibhaptizwa ngamandla kaMoya oNgcwele makafika uvundile ugcwele izwi uthi wakwahlelwa afika mbule ngoba umuntu wokwambula uzawambulani there's no way mamela izwi lenkosi lithi kwakusemnyameni kusenyanyeni emhlabeni kungekho lutho ithi kodwa umoya kaNkulunkulu uthi ke kumluthethayo mntungwa wayelinde izwi ukuthi nokuqhamkanini wathi uNkulunkulu ukuthi let there be waxhuma wahlala kwadaleka ngephanyazo umkhulu kwazibonela ukumnyama ukuthi bushona ngaphi izwi plus the power of the Holy Ghost is equal to God's action. uNkulunkulu ngathi akasebenzi there's no word ufunda izwi ungabikho connected ungabi filled up with the Holy Spirit akwazeki fana noba ungaphatha umcinga womachisi lingabikho igobhoza eli ngeke umlilo bekhona ukusebenza kukaNkulunkulu nebandla lokuqala kuthi babezingisa uhlale imfundisweni glory to Jesus haleluya umoya oNgcwele ugcwele kubo yingakho babe nesibindi sokwenza izinto ezingathi azenzeki uJesu unathi kumoya lakhe kale sisubona umuntu wesinqe ufuna nisijonge isinqe sami yabona amaXhosa ayaqhenza ayaduda uJesu nathi uJesu unathi umoya oNgcwele makahlangane nantoni neswe hayi sithe emva kwalemvuselelo masiqale igroup yokuthandaza kodwa ke kufuneka nithandaze phinde futhi kufundiswe izwi ngoba umoya oNgcwele usebenza ngezwi ngeke umehlule into ebangela uba into zethu zihambe nemithandazo yethu iphelele sithubeni siqhube imithandazo Nkosi yoxolo ke mayinisikelele uNkulunkulu angazi Nkosi yami isikhathi sincane ujonge u1 Corinthians chapter 1 verse 9 uthembekile uNkulunkulu okungaye nabizelwa ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu inkosi yethu kafundisa ngisini ke nono
uthembekile. Hlala phansi mkhulu, mamela ke. Uthi ke lukhulumayo xa sisindiswa, sisabela i-invitation yokuthi izani, ndifuna ukudlelana. Funa ukudlelana nani? Hey, uNkulunkulu ngeke umohlule emntwini. Yingakho into emohlukanisayo uNkulunkulu nomuntu yaba yisono. Na uNkulunkulu uzama ngazo zonke indlela, wazama ukuthi umuntu makabuyele kuye ngoYesu, ibalini yalazi. Yingakho igama lika Yesu la profeta kwathiwa ngu Emmanuel, uthi ukuthi God with us. Uyabona ukuthi you cannot separate man from God or God from man. Inkosi mayinisikelele. Uthi ke ngoku noba abantu bonile bahlanjululwa ezonweni zabo, kodwa ndisakufuna ukufellowship. Hayi bazalwana, uNkulunkulu ufuna ukwenzani? Fellowship nomuntu. Ivelapho ke indaba yoba makube khona iprayer. Iprayer, it is there to maintain this relationship. Ngamanye amazwi, ngaphandle kweprayer, i-relationship yokufelwa kwakho nguJesu ube ngumntwana kaThixo iba weakened. Ake ndenze umzekelo uNkulunkulu. Andithi abantu bakwa otata omncinci noma omncinci nabazala bakamfundisi okhazini, kumele andithi niyazalana nabo, you have got a relationship. Manje ke ukugcina i-relationship funeka uthathe ifoni. Mumncinci bengithi ngiyanitshekisha. Ndithetha ngomthandazo. Manje ukuthatha uguqe. Uthi Moya Ongcwele, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, bengifuna ukutsho ukuthi ngikhona. Indaba yomthandazo, it is a relationship. Yinto yokustrengthenisha nokumaintaina this relationship. Uthi ke lukhulumayo ababantu sibabiza maphara. Ababantu bonke banamakhaya. Inkinga abacommunicate. Ungacommunicate namaZulu usindisiwe. Uba liphara elisindisiwe. Uhamba uvula imigomo, udle into esemgomeni, udle into engadliwa. Yini indaba? Umthandazo bantu baseSowe must be a lifestyle. Ingabe into edudulwa ngumfundisi. Kulo nyaka we refuse
kuthi sibe ngamaphara akwamoya, sidla into ezingadliwa. Iphara alidli nje into esingadliwa, liyarobha, lishiya ingcebo ekhaya, lihamba abantu abehlike ezitophini bengabodwana, liyabakhuthuza. You become a liar. Kuye mkukwethembeka ekholweni uma ngabe ungathandazi, ngoba i-contact with the Holy Spirit ayibikho. Xa uyothandaza umuntu ohlele esihlalweni ngumoya ongcwele. Kwela kamaphara afika ngecawe. Hayi, sifela ukuthi imini yasidla njengoba kuzawudliwa ke isidlo ngoku. Aqonana singandiphosi isidlo. Dala nje ndasigqibela, ndaqala ngo-2025. Qonda ukuthi mandibe khona. Baba mfundisi ngiqondile nje noba madolo esala. Ndaqoma mandibe khona. Ku-right. Kodwa uyigcinile i-communication. Ngoba xa ungezi kwi-fellowship ngenxa yesimo, funeka uconnecte nathi emthandazweni, ngoba uJesu nathi ngomoya la. Ungabe liphara lasemoyeni. Yingakho sofika uconvince abantu ukuthi hayi ndike ndayitry iyalunga. Yazi ungavela uthi nje ku-NSFAS uthathe njengoba isalary yakho nekanantsika, vele ubiza umamakho, ubiza ngogogo, akasebenzi uzovunywa ku-NSFAS. Bangcwele, we are heading for a crisis yoba sawubhala ne-exam. Ukwethembeka xa ungathembekanga ey'ntweni ey'ncane. Lo mntana athi evele esikolweni kule ndlela angene ngayo yobuqhinga ahlaselwe, kanti nguwe ovula igephu. Umthandazo ukwenza ube yi-better Christian. Ngoba uthe kulo verse 8 ndifuna nehluke kubo. Uma kungake kutrace intuba nayo urhulumente uzingenela isi-aram kukunganyaniseki. Ndifunda into ezithi nejaji ibanje. Ijaji sizawujajwa ngubani? Ngumoya kamphiki Kristu. Ukubamba kanjani wena? Ivuliwe indlela nekhusi ladabuka uzingenela kwi-Hall of Holies. Utsho ukuthi xa uthandaza ubuya nganeno. Ngoba xa ubufika kwingcwele kangcwele ebezawuthi umoya ongcwele yintoni likhala emva kwakho sawo. Umthandazo ngenxa yepresence kamoya ongcwele kuwo unjengescan. Nascan esikuthiwa yi-MRI scan. Ngoba esihlalweni salapho uyoguqa khona kukhona amehlo ngemva nangaphambili owabonwa kwezekiya.
Intoni likhala emva kwakho? Aba bantwana uthi ngabakagogo. Ufuna le mali kaNSFAS. Besithi abantu, hey, uNkulunkulu yazi undembethe. Awuyiva le experience ngoba ufuna uqala uvume isono. Spirit of my Father. Nibona ngathi kukhona idelay ezulwini. Umakoti unemibimbi. Ibandla elikuthiwa nina nithi ningabathandazi nifuna ukufana nebandla kanti ibandla lisadukile lisafuthuza lizawuncedwa ngabathandazi ngoba bayivile ivesi ethi ndifuna nahluke babe ngumlumiso abathandazi ebandleni bangumlumiso ibandla funeka lihalele libone ukuthi kukhona abantu abangafani nathi mantala yena munkala yintashikanda boya simakade murayena khanta siphuma ninapha lento inde mantala yena ibandla uNkulunkulu uyaliklina kodwa lifuna ukuphenduka umoya ongcwele bazalwana ningamenzi ithoyisi ningamenzi idrug ikwenza ube high umuntu odle idrug akanceli kodwa ubashumshumu umoya ongcwele uma esekhona glory to Jesus uziva nawe ujumjumu umenza ithoyisi ngoba awufuni kuphenduka ngoba izwi uempty kanti ukuconvince ngezwi elithi phuthuma uxolo nabantu bonke kuba engekho ozombona uThixo engenalo ibe magnified lento ube ngathi uyaqala ukuyiva yintuba amandla kamoya ongcwele ayayimagnifya kuwe alingekho izwi ubajumjumu uve nje ukudakwa ngumoya ongcwele ungabikho umphumela so umoya ukuthandaza kuzomaintain kuzogcina ubuhlobo bakho ungabe liphara uhlobo bakho naye nansi into ayikhulumile uthi umuntu enine relationship a very close hayi Nkosi khawuze mntana bendiqhaphula abantu abadala umuntu enine close relationship naye haleluya kuthi xa kwenzeka into kuye kuvakalelwe wena uba abantwana bedlala omnye abethe omnye ngetshe
uvisikhalo uhlele dining room u-identifya isikhalo sengane yakho ngenxa yobudlelwano usiyiplate uthi ngusandile lowo khanimeni kusandile udliwa yini umntanami wenza kanjalo usimakade uma ugcine ubuhlobo uyakhala athi ndilapha ungekaceli athi ndingakwenzelani manthala yena khanthala yena tata umfundisi sihamba nini nanikathetha kubethu 4 ekuseni 7 glory hallelujah igama lenkosi malibongwe yena Malibongwe. Lona malibongwe Igama lenkosi. kawuthile lento kuthandaza difuna uthi get married to it ngaphushwa it must be life to you andazi ke ngoba bengisafuna sithethe ngokuzila sikakuqali funda intoni lesayifunda funda intoni Hebrews chapter 12 manthala yena funda Hebrews chapter 12 verse 22 Kodwa nize imake no iBhayibheli lithi nibolindana basaphenya bandla abanye basabhala ubo balinda mntu kancinci nono phinda ke sisi kodwa nize entabeni yaseSiyoni. uyabona ke xa ufunda ukuphinda uphinde sifunda kuba nobe igejile andithi abanye baku grade 12 abanye baku grade 4 asilingani nam ndipha ku grade 2 ndisafunda glory to Jesus Incwadi yamaHebrews chapter 12 verse 22. yes Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. anithandaza ithi iBhayibhile yesiXhosa nina nisuke nafika awuthandaza yi-shortcut yokuba khona ula hlala ungathandazi asithandazi kuphela ngoba kukho inkinga sithandaza ngenxa ye-relationship ngoba sifuna uzasikhumbula ngenxa ye-relationship umuntu related naye akafuni ukuva glory to Jesus funda iJerusalema lasezulwini yewethu susijaha sinikwe ngumfundisi walapha ekhaya omkhulu oyinkosi okuyi-executive mfitshi kodwa mkhulu uye lo osihloniphe ngalolu suku nesigqiba sakhe
funda no kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo yewethu kukho imali ezichithwayo kuyobonwa apho uYesu wayehlala khona eJerusalem le earthly niyayibona le ngaphesheya kwelwandle cha yithi noba andisoze ndiye khona kodwa ndizawusuka ndifike athatha ndikwame endlini eyi-1 ndisetyotyombeni kodwa ndizawusuka ndifike uma sendi on my knees noba isonka sikho ekhabethini noba imali ayikho kodwa into ethuthuzela inhliziyo yami ukuthi sendifikile angeke athule ondithandayo thuthi nasuke safika bathandazi uyastrayida suku ufike qathatha ufika imali ingekho ufika uzalela abantwana ekhaya bebathathu hallelujah glory to Jesus ufike udisappointed nomuntu ebethe uzokuthatha wanyibilika myeka nyibilike wena sokufika umyeni wokugcina uma ngisuka kuona lo mhlaba omthanda ngizahamba khona kusiyakhona uma uthandaza ukwi privilege yokuva the foretaste ngoba usuku ufika la fike phi funda mntana mfunda kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophila hey sifike kwakhe kukothu ngesimpondo kukothu sekhayeni lami ndisuka ndifike glory to Jesus andingi imali yokuya ndingayidingi yokuya enkonzweni kodwa ke akunani ngoba ndizasuke ndifike funda kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo iJerusalema lasezulwini hayibo usho ukuthi noba ndiyanga kweliya liphesheya kolwandle uba ndifike kwiJerusalem lasezulwini funda nasezigidigidini zezingelosi hayibo hayi ndike ndifunda incwadi ethi the assignment of the angels asiyeke izingilosi kuthiwa zizigidigidi ngoku-asayinwa kwazo zikhona ezokulwa zikhona ezokwenza i-miracles zikhona ezokukuvikela
yeshi uma ngoku ndithandaza kuthiwa andiziceli disuka difike uNkulunkulu akhomande athi ngenxa yomkhonzazana wami lo phuthuma abantwana bakhe basegoli ukhona lo uphuma emsebenzini ebusuku ngo10 phuthumani Gabriel ayisuka funda soke safika kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo iJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zezingelosi funda to nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini uthi ukuthi umoya wakho ukwazi phezulu indawo amazibulo ama firstborns la registered hayi lazikhyolayo bathi hayi ngumntwana kaNkulunkulu cha la registered ezulwini kuthi ufika naphakathi kwawo funda nakuNkulunkulu umahluleli wabo hayi imani lizwi lenkosi lithi akekho zawubona uNkulunkulu aphinde aphile kodwa emthandazweni noma umbonanga kodwa uyafika ngoba sihambi ngokubona sihamba ngokukholwa ukuthandaza kukuvisa iforetaste uncamle into zaphezulu uhlupheka suhlanganisa into ezingahlangani suya kuThixo zonke insuku uphethe wish list uthi kume ndicorrectisha uthi cha ingengela xesha ke lakudala isoka lakho kuthiwa idate ndithi ngoku okay idate ubuhlangana nayo emlanjeni emfuleni xa uyokha amanzi glory ubuwachitha nobekhona ingathi ndifike ebantwini abangasange baqala ezonweni manje ke uthi ke lo uthetha nami hayi ubungafiki pha ufike sowusithi ndibona isihlangu kwaWoolworths ndicela undithengele sona ndibona inecklace kwaStance ngicela undithengele yona ndibone ibarrette bendiyibona ibikwamilady ngicela undithengele yona bengicela bandla kukhona nakwa Edgar's khona ilokho eblack and white ngicela undithengele futhi yonda libala kukhona nenantsika phana uyabona pha kwaNantsika kwalegit kukhona lipstick ebendizifuna pha nenantsika andazi ba le list ingaka lo muntu uyandithanda ndithi andazi ke noba ke ngoku xa ndithi sifika nje sendimphathele le list funa igyasi emhlophe ndibonile nesikethe esibrown zona ke ziyafumaneka nalapha kwa Edgar's khona bekwisale singazifumana khona lingabaleke lo soka
noma belicinga ukuthatha ngeke eluthi ufike nathi ke bantwana bakaThixo bathandazi masiye kuthi xa sifika phambi koThixo sifike sesifika nelisti zonke insuku ufika nelisti i-relationship iphi nithethe sweet nothing nomuntu owakuyela esiphambanweni apho uthi wena Nkosi umuhle uyaphila kekho njengawe zithi qatha inyembezi uthi wena wanthatha ndingelutho akekho umuntu wengafuna ukuzi associate nami ngaphandle kwakho awu baba xa ndingemka kuwe ndingaya kuphi that is the relationship glory to Jesus ngingafanganyelwa nomuntu nkulu indaba ngibhekile ndithi awu Nkosi andimelanga ukuthi ndingakuzulisi andimelanga awu uNkulunkulu nje kuthi kukhona amakhaladi kukhona amandiya kukhona belungu kukhona abantu abamnyama ohlukile ngamabala abantu nenwele zabo azifani kodwa wenza igazi labo libe yi-1 uNkulunkulu othatha inkomo imnyama tsu weJesu idlutshani oluluhlaza kodwa ikhipha ubisi olumhlophe kubani ngaphandle kwakhe fanelwe kekho umuntu kekho noNkulunkulu ongalingana nawe ngiyakwazi manje sesibhedlela ngifakwe igazi kanti le ekhaladi kuba igazi lenziwe lafana bani uNkulunkulu oyingcwedi manthala yena okwazi ukuthi kuhlangana indoda nomfazi ekamelweni bethi bayathandana gqigqi emva kokuthandana kwabe kuphuma umntana okhalayo abazi ukuthi indlebe ziyezenziwa xa kunjani abazi ubumlomo amehlo lomntwana afakwe nini kuThixo lawo asenaso isizathu songamphakamisa uphakeme akekho njengaye ilanga okwathi maliphume empumalanga lisalalele lonto liphuma noba kukho amafu aliyeke ukuphuma urayena sikhanda kowalamini asithi amafu asithele ilanga lithi bekumele uba ndikule ndawo uyolibona sekulukulo ndawo alithi ngoba bekusibekele lithi hayi sisawuphuma usho ukuthi lona liyaphuma noma kusibekele that is God noma ngathi izulu alikho it's fine kodwa owenzile izulu kanye nomhlaba Jehova wena ungumalusi
gqabezela ntombi. Okay, cela phasi verse 23. Nasabandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo. Ndicela sesizovala ngenxa yesikhathi. Ake sijonge incwadi Esther. Ndifuneka ke ndimtyhile nawe. From verse 1. Ncwadi kaEsther chapter 5 from verse 1. Kwathi ngosuku lwesithathu uEsther wembatha Lalela. ingubo yobukhosi. La ngokufishane uEsther kungexesha kuzobulawa amaJuda. Naye she happened ukuthi ungomnye wamaJuda noba esepalace engu first lady. Inkosi mayinisikelele. Isinqumo siphumile ukuthi onke amaJuda ayabulawa. Hawa sinaxesha Nkosi. Glory to Jesus. Ithi ke lento akuba amaJuda ekhuphe lesinqumo wasesithi lo cha into ezawulunga asizileni ukudla. Nami nginguqueen ngingufirst lady ngizozila ukudla sile for 3 days. Nama izincinza zakhe kwazilwa ukudla ngempela isizwe sonke samaJuda. On the 3rd day, haleluya, kukhona ummangaliso xa uzila ukudla insuku ezintathu. Glory to Jesus. uNkulunkulu spoke to me uthi angithi uJesu wafa wangcwatshwa kodwa on the 3rd day wavuka. Manje ngexesha efile engcwatshwa ngo day 1 kwakuthiwa kukhonto yenzekile. Babengathi abantu baphoxekile. Uyabona xa uzila ukudla ngo day 1 futhi nawe xa uthandaza ingathi umthandazo buyela kuwe. Don't worry. Thandaza ngokukholwa. Ngoba izwi lenkosi lithi kholwa ukuthi ukho and he is the rewarder of those who diligently seek him. Glory to Jesus. Manje ke ithi le ngokulento ngosuku lokuqala lophela uday 1 day 1 uba ngathi amazitha ayakraka nomlomo ingathi uyanuka ikhanda ingathi thanda ukuzula kancane. Hayi ethuna sela nekhanda liyankenkeza mali inkenkeze ephuza amanzi sudla nesweet angaba ubuthatheleyo uba kuya ngokwesinqumo ubuthe uzawuzila kanjani ngokwegrace uNkulunkulu akunike yona. Into endiza kuyo yile nge-2nd day iBhayibhile ithi uJesu wehlela abantu ngaphezulu komhlaba babesithi kuphelile ngaye kanti yaguduza inkosi yami ingqala eHades ayanizwa ngaphansi komhlaba njengoba engcwatshiwe iya eHades iyokhupha abafebe fele enkosini
abafelanga enkosini. Ngamanye amazwi iyothi kwaba abafele enkosini, iyothi come out, iyobakhipha. Uma nge-second day uzile ukudla, kukhona into ibikohlula. Kwelikamoya uyakhutshwa eHades. Kuthiwa wabakhutshwa basiwa eparadise. Usiwa where you belong. Ububa ubunomoya wokuzicuba, usenza izinto ezingenziwa ngamakholwa, ungehlukananga nobhuti, noba nehlukene ngokwenyama, kodwa uyamva ukuthi uyakusinda apha enhliziyweni. Thi xa ulala umphuphe no tata wengane, tata wengane komuntu ubonayo ubucinga utata wengane ayibhalwanga, kodwa inhliziyo iyazi. Now ungeneke kwi-fast nge-second day uyehlukaniswa. Njengoba kukho kuphambana i-fasting, yintuba liyahlungwa ibandla, likhitshwa lapho lingabhilongi khona. Kuthiwa come out. Lento awudingi kuyifila, idinga ukuthi uyikholwe. But on the third day, anivalente ngisho, ngosuku lwesithathu yaba nguginqa, itshe belivalile eJesu, itshe laginqa. Jesu, Jesu. Yafika ingilosi enkulu enamandla, yaginqa itshe, yaqeda, yahlala phezu kwalo, ukuqinisekisa ukuthi awungeke lento iphinde kwehlule. Le fast ukhitshiwe ngale fasting, khitshiwe kwesisimo angeke siphinde. On the third day, lalela, glory. Uma ephuma uJesu, hayi, no Maria kamazi akakwazi ukum-identify. Ungcwatshwe edluthulwe indevu, ungcwatshwe edumbe ebokoboko, ungcwatshwe umzimba wakhe uyi-mince meat eshayiwe. Jesu, Jesu. Kodwa uma evuka on the third day, wavuka with a new body. Uma uvuka ngosuku lwesithathu, uphuma kwi-fast, uphuma nomzimba omtsha. Lento bekade kwehlula isale ethuneni. Kahle kahle xa uzila ukudla nge-third day, uyoshiya umzimba obokoboko, uyowushiya ethuneni, wena uzawuphuma. Glory to Jesus. Uzawuphuma discharge. uJesu waphuma nomzimba engathi ngowosana, inye into yesala, nakona isanela ukuthi bambone uba nguye. Wasala nje uyehlukana nobaba wengane, yehlukana nenkanuko ekubhuquzayo, uyehlukana no spirit man on the third day. Aniva lento engishoyo, kodwa kushiyeka nje izikazi
ukuthi bendike ndanabantwana ndingatshatanga, it is your scar. Uthi kumlu khulumayo, your scars are beautiful to him. Ngoba zixoxa indaba zithi you have been in the war. Khona into engcono ongayikhuluma ngoba wena usurvivile empini. Lo mntana khona intombazana ongayicebisa, utha kulula ngoba xa selifika isoka lakho so unomntana, lo mntana akuseyifanga ukumshiya, akuseyifanga ukuhamba naye. Yenye yenkinga endingena kuzo, ndifuna abantwana bamnina ningena abantwana ningabisangena. It is your scar. Iska sakho siwutho ebandleni. Asikhondemi iska sakho. Nkosi mayisikelele. Funda nangu first lady Nkosi. Kwathi ngosuku lwesithathu uEsteri wembatha ingubo yobukhosi. On the third day, wakhumula ezihweqayo. Xa uphuma kwi-fasting, unxiba ingubo ye-holiness. Awusafani nabanye. Yingakho kubalekile, asinaxesha lokukhuluma. Ukubaleka kwezinto kufuneka uzigade after i-fast ngoba kukona indaba iqala. Suba sabuyela kwimeko yakho endala xa suphume kwi-fast. Ngoba unje ngo Esther. So ugqoke ezobu first lady. Unxibe holy garments. Nkosi Jesu, aniva lento ngishoyo. Funda ke sothandaza. Wema egcekeni elingaphakathi lendlu yenkosi malungana. Mamela. Uma uphuma kwi-fast. I-fasting. Glory to Jesus. Ikwenza ube ne closer relationship. Ayaniva. Uba ne closer relationship. uNkulunkulu ukubuka at a closer range. Uyabuka ukubukela duzane. Abona unento ezimhlophe. Azisulele kuye. Awukwi-fast uthatha ubuthaka bakho abusulele kuye ngoba fasting yinto yokuzopromota i-intimacy. Abantu abakwazi ukukubona kodwa okwazi ukukubona nguye. Xa ukwi-fast, take an advantage yokuthi ngexesha ukwi-fast fana nengane etetemayo. Ingane etetemayo ifika izohlala kumama. Umdala ungaka vele uhlala kumama. Glory to Jesus. Uma uzile ukudla ngela xesha uthi baba mundala yena muleshi khandala yena ngexesha izwi lingaphumi. Don't try to be strong ngoba kuphuma i-weakness yakho iphumela kuye. Kuphuma ubu-strong bakhe uphumela kuwe. Manye amazwi xa
ukwi-fast unikwe i-opportunity yokuzotetema. Bandlela seshowe mula yena la khanta utshuve nevumba lakhe uthi hayibo lo mntana utsho ukuthi semdala seyaqala ukunuka amakhwapha funeka ndimfunele irololo. Uzawuziva kanjani ezo ndawo? Hamba ke no ukuzila ukudla ukuzotetemela usimakade. Ngicebile ekakhulu ngawu kimi funda sithandaze ndaxoshwe Nkosi yami. Wema egcekeni elingaphakathi lendlu yenkosi malungana nendlu yenkosi. Inkosi yayihlezi esihlalweni sayo sobukhosi endlini. Nansi inkosi. Nansi inkosi. Esther ushonge holiness uzoma awuphuma kwi-fasting yema phambi kwakhe sewuyathula. Kuthiwa wema kwi-inner court unikwe i-advantage yokuthi abantu ecaweni bema kwi-outer court kodwa bazila ukudla bazonikwa i-license yokuma. Angithi ukungena savulelwa sonke kodwa ukuma is another thing. Kuthiwa wema phambi kwenkosi maqondana. Inkosi phambi kwakhe. Glory to Jesus. Funda. Inkosi yayihlezi esihlalweni sayo sobukhosi endlini yobukhosi. Oh Jesu. Malungana nomnyango wendlu. Mamela. Ukuzila ukudla bandlala seshowe. It is nothing else but to align yourself with God the Holy Spirit. Xa use imoto iyotshintshwa amasondo uthi uso garage mambhaqo manisise senze ne-wheel alignment kwenzela uba amasondo angodleki icala elilodwa. Xa u-align uyaqondaniswa. Le nkonzo eningena kuyo yokuzila ukudla inkonzo yokuqondanisa izoqa ithi xhoshe. Glory to Jesus. Izokuku-aligna. Funda sothandaza. Kwathi lapho inkosi ibona uEsteri inkosikazi emi egcekeni. Uthi ukuthi inkosi yakubona awungcwele wembathiswe ezobungcwele. Inkosi yabona. Kuthiwa yayihlele esihlalweni sayo yambona. Funda. Wafumana ubusa emehlweni ayo. Mamela umuntu ozila ukudla emva koba uzila ukudla on the third day inkosi iyakubona
inkosi ibandla laseShowe iyanibona ningena kwimzila. Okwesibili uthi yamnika Funda wafumana ubusa emehlweni ayo. hayi mamela yenye yendlela zokuzothola umusa omningi utholwa kabanga bazila ukudla. Emva kokuzila ukudla inkosi uyabonakala phambi kwayo. 2 ufumane musa. Funda Inkosi yamelulela uEsteri intonga yegolide esesandleni sayo. ithi inkosi akukho nto endizawuyenza ngaphandle kwakho. Nansi intonga endilawula ngayo. Unikezwa glory, kurevizwa i-authority owayinikwa nguJesu, ilungelo negunya owalinikwa nguJesu liyadinga ukurevivwa. Livrevivwa kule nkonzo yokuzila ukudla. Uthi kumkani Funda Wayesasondela uEsteri wasithinta isihloko sentonga. mamela, Esther ayikhonto ayenzile, uvele wasuka wema. Yinkosi esukuma esihlalweni sayo isuswa ngumuntu othi ndizila ukudla with understanding. Manthala yena umuntu azile ukudla uma iqeda ukudla uyazimisa phambi kwenkosi asethula. Kanti wena Nkosi into wayenza kuEsther ubungeyenzina nakini. Ungeyenzina Nkosi kwibandla laseShowe. Umuso wawunika uEsther ubungewunika thina napha eShowe. Mula yena shikhandala yena. Bungeselulelini isandla. Ithi le ndawo sifunda kuyo inkosi yasukuma esihlalweni. Yasondela yathatha istep. Ubungesondeli nasimakade. Ukuzaphula kwethu phaphu kwakho. Ubungeke usenzele umusa. Usondele njengoba wasondela kuEsther. Nkosi Riko Tabo Shelahai. Thank you, Lord Jesus. Asime ngenyawo bazalwane zothandaza enkosini. Riko Tobo Shikala Bahasaya. Inamanda Koshilabaya. Rita Kande Hesaya. Ubungesondele yini Nkosi. Bazalwane mhlambe bakhona bathi Nkosi ubungesondele. Aw! Ungesondele yini Nkosi. UEsther akayange esihlalweni basondele inkosi. Ekufuneka abantu abazothandaza kuze kunyakaza amazulu. Ekudinga abantu abazothandaza kunyakaza amazulu. Kube inkosi enyakazayo.